سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا ژێ ئازادیە ڕۆژاوای کوردستانی ئارکێ بولتەنەکە دەمژمێر 6 ئەزێ ژوارە پێشکەشکەم و بە vênûçeyê ji Efrînê em ê dest bi bultena xwe bikin. Li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê Kurdên êzîdî rastî binpêkirin, tawan û qirkirin û işkenceyê tên û kiryarên nicat-perestî li ser serê wan de têne sepandin. Ji ber kiryar û tawanên ku di dermafê Kurdên êzîdî li Efrînê têne meşandin, rêjeya Kurdên êzîdî kêm bûye û niçar bûne berê xwe bidin herêmên din. Li gor çalakvan ku derdora 35,000 Kurdên êzîdî ji Efrînê hatine derxistin û berê xwe dane herêma Kurdistanê û Şehbayê û Lubnanê û herêmên Cizîrê û Kobanê yên Rojavayê Kurdistanê. Bi tenê 140 malbat ji ber binpêkirinan berê xwe dane Lubnanê û derdora heftê malbatî berê xwe dane herêma Kurdistanê. Tawanên ku li ser Kurdên êzîdî têne meşandin li gor çavdêr û çalakvan dibêjin ku kuştin, desteserkirin, ravandin û têkdana gor û mezarên Kurdên êzîdiyan û ya herî giring li hin cihan, li hin gundan çekdar wan neçar dikin ku derbasî ola îslamî bibin. Ji ber wan tawanan êdî metirsiya karasata Şengalê li Efrînê jî dubare bibe. Belê temaşevan hêja li ser rewşa Kurdên êzîdî taybet em ê rawestin ku li Efrînê ev e dema 2 salane rastî binpêkirina tên me mêvandariya çalakvanek ji Efrînê bixwe jî Kurdekî êzîdî ye Birêz Reşo Efrînê me kiriye dembaş Birêz Reşo di çarçoveya 2 salan de ji dema ku şerê Efrînê heta rojavek êro dixwazim tu ji me re behs bikî binpêkirîn ku Kurdên êzîdî rastî tên çi ne بهتر li kîjan gundan ew binpêkirin têne encamdan? Berê gişt em bi zimanê xwe Efrînê deynkir malê xelkê me Efrînê zone bej Efrînê biro ez berê gişt ku destxweşiyê qenata we dikim û saeta we xweş îro win miletekî li miletê me xwedî derdikevin û mola we hezar carî ava ez ji Efrînê me ez êzdî me Belê و نحوجي ام نوبي خو قندي خوجي هولد معك نوبي قندي خو هولد بخدم روفي مجي تدوغانا كاكا شنوفي خوجي نبيجا و قندي خوجي نبيجا ام دخوازن تجمع بحث بكي بن بيكين كل سر كردين ازيدي لهرما عفريني تنا انجابدان چنه ده چارچوفيا 2 سالان ده اف بن بيكرن و تاوان و جرائم و انتهاكات كل سر كردين ازيدي تنا انجابدان تنا مشاندن چنه بخوده بری گشت که و 23 گندمه ازدی هیرو دندر عفرینه دو بله و جد سالا ده جد سالا حتی نه ده یعنی نویرن بین ام ازدینه دنو هیرو گروپ حمزه ده دنو گروپ حمشاد از یک بخوش دندر عفرینه دو بوم وقتا که عفرین برنه یعنی بله از بخود دو کتم هندر عفرینه السر اولا من وسر ازدیاتیو من از ازدی ما و ام هزاره سالا دم مثلا دعوه في ديني خودك وحفتي وشار فرماجي هات سر ما جبن في ديني يعني بن سر مثلا ديني ما دام از دينا بله پنج روجا اداس وان دابوم از دوكات ما قند خو قلت تشيب مرو مگو از انسان کی مگو از ديما گو از دينا گو كافرن مگو بره من حتى انها ما چه كافر بود مال واكريا ربو از گرتن پنج روجات بن تعذيب دو پنج روزات بن تعذیب به گوت که شادی خوالینه تک اسلام به از یک شی قچکی عفنی ما دهندر عفنی دابم یعنی و چاغه بله و نه از وکی من بحضار هبون دگند ما مثلا دگند ما ازدیاده نه چقم مزرگه ما ازدیو هنه دفع 23 گنداده 24 گندا ازدیدا گخرا کرده بله ونو هر درباسي هندر عفرني بحقوق الانسان نهار دبن بنا حقوق الانسان لكن حقوق الانسان الجام كي هي ام دقي خو بقينه يعني ام ساكن هاي حق انسانيتي الجام كي هي وقت اوروبا دبي حق انسانيتي الجام هي حق تيرك الجام تهبو ام انسان ام بشرا ام مش حزوري صولات السيرفي عرضي دجين بوفي منو باشا 6 سولن عرب جيروني مانا في قصبره بس مخطناك عرب جيروني مانا جي برسك بجورو ازديكي ده هندر عفريني ده تعديخ الواكريه شورا كنا بوش بورا كريه ونهوتنا سر عرضي ما سر ملكي ما ونتعدد ناموسي ما دكن ونتعدد شرفي ما تعارضي ما دكن كافري ما دكن اوخي ما دكن
أنا نودكي إزدي هرب برمود إزدي نهاد هندر عفرني دو بلکه اشترس مال خو بچوکی خو زوروکی خوره کتابه که قرآن کنه مال خو بابه منو که حق انسانتیه از نه انسانم از نه بشره حقا کی مرسال في عرضي تناجي وكي فو انسان وكي في عالمي ام بجين حقا کی ما يزديو تنايا بله كاكي رشو اگر آمار و احصائيات فرمي الجنة هبن نها چند كرد لعفرين مانا كردين ازيدي لعفرين مانا و چند جي دركتنا بونا پنابر و دربدر بخوده باوه من بري في تركيا و بري هاف تيكا من عفرين تقريبا 35,000 ازدي يعني هندر عفرين دو مثلا دجين بله يا اكتر بمن هاد دورات يعني 1000 بيسدي 10,000 ازدي نهاد ودار دومويا كنتك كنتي ازديوك خوشكو سري من بجوفي من هو وقت ام دعاء دكن ام دعاء الحفته ودم لا تو دكن ما چما انسانك هم سر ما دينوك وقت ام دعاء ميري ازدي دك ام دعاء الحفته ودم لا تو دكن بوفي منو ما دشمولاتي بكثير ناكريا نو هيرو هنتر مولد مردو هنتر مولي مكنا مزقافت انه تصوير مولي من اللي جا منن تصوير مولي من شو خارو دك هفجينو من ياك هوت جوا خبرو نحو جي ام بيجن لاني هونو في اصل وفي شرف وفي ناموس هاك الشرف والناموس اصل بون رهابيو هيرو تجيرونه منه هيرو تعزوزي تجيرونه منه تتفي تعديد المولي مدكي والملكي مدكي والناموس والشرف مدكي هافو نجيرونتي هافو انسانكي يعني وحشي يعني تي انسان هناكي نوكن عالمي دو وقتی از درم از هندر مول خواسته دکم از بم شما و اسفنجا که مراد مال مدون هیچیه دبم خود باشه هف اسفنجاجی مد مال و ازدیو ده هیچیه از چوب خود تاج حلو حب تاج حلو ده گند مد يعني گندی مدهانه گند ازدیو ده مثلا هر گند کی به تاج حلو ساج تاج حلو يعني از چوب خود تاج حلو گندی خودی مساكن هف تشتي ماي بيروز العارضه از نكون بخور كم في تشتي ماي بيروز راكم بله كاكرا شو اگر جدسبيكا شر ده حطارو جوكيرو كسن ياجي آمار و احصائيات فرمي درباره كسن كو هاتنا شهيد كرن هاتنا گرتن هاتنا رفاندن ين كردن ازيدي طيبات جم تهبه تجمره ببيجي وحطانها كسن گرتي هنا دل جم زندان چكداران ده بوه منو هر گندک خورا کنه زندانک نو هر گروپکی زندانک خود شکریه هیرو هندر مثلا گندد ما 306 گندوما ده نه هیرو دبن تنه سری ازدیو دکن نه هیرو سری بروکد ما کرد بسلموجی دکن یعنی فتیه جه دستینه بلکی کچد وان دبن عرض دوان دبن زیتونی وان خود دکن مال ملکی وان بزوره دبن یعنی بلکی عالمک کده بینه باوی مهفتشتو که برچوی عالمکیه بنا لجنك ايه حقوق الانسان هاي يعني اللجنه بنا دوكا هند عرفني فو حقائق ساكا بوفي منو بنا هند عرفني دو ساكا تشدبه ده هندر كنت دي ازديو دا تشدبه ده مول دي ازديو دا تشدبه كاكي رشو تبحثا مزارا كر گورستان كردن ازيدي چند مزار و گورستان حاطنها هاتنا تيكدان و تيكبرن يعني او چكدار هاتنا او گورن كردن ازيدي خراب كرنا و تيكدانه بوفي من قاصة جندو خراب كرنا مزارقة هيما مثلا بله نهو السينكو هندري ويكولونا بله ام بين قيبوري دو چور مزارقة هانا سي مزارقة هانا حار مزارقة مثلا هندري وان كولونا وتشتي وان شاكنا درفويا ام بين ترندي دو دي سو كنا ام بين مثلا قاستالي دو فاقيرو دو غازيوي دو شوديري دو دي اسكو دو چقو مزارقة هي ما يزديو هيا تشتاكيش داس وان فلتي تناب خده يعني تشتكي وتصويرنا مزرقة هوش مرة هوتن حطوه هندر مزرقة هي ما زبلي خوش هادكني تصوير مزرقة وحطونا كل جامنا يعني هاو تصوير الجامنا نهو زبلي خوش هادكني نو ام كون دبر قصري عفكه هاد بر مزقفتك وون رها نو جاميرو رها نو سر وشوفي منام ام حفتي ودم لا احترام دكن وسر سري ما وسر شوفي ما نو هيرو تشي دبا مثلا تت هيرو كنيساك هندر عفرين دهايا تهاري وي كنيسه مزقفتك هيرو مثلا قباكو من هيا تهاري وي قبي من خروبكي هيرو هاجا عم شوتن وهاجا شتل يعني از زون مثلا نو هيرو ام كشتك زون عالمك اسلام كدر دو هيا هيرو تدبي داعش نا اسلام داعش مولا ما خروكر بيج حضور كاتشي ما شانغولي برن يعني نو نسري كي هاجا ما يعني هفتشتي شانغولي ما بيشو خدا ناديو ما بيشو خدا هفتشتو ناديو انه اني بنا سري ودي صوتي نسري عافيني
تشتكي ما كي مشانقول زيادتر تنا بوفي من هاكي هيرو كاتش تاكاتش البيشي بوفي وي شت الانسان هافود عالم ده الدنيا دي ها عالمك دنيا تنا يوني نوتيرو في كاتش البيشي بوفي ويني تشغل نباش بيدك هي بينو مستوي بشرفنو ها هافود كيجون ديني دو تقبل كرن ود كيجون مذهبي دو تقبل كرن مثلا كيجون مذهبي دو مسيحيو دا اسلامتي دو كيجون مذهبي دو شمو از ازديما هيرو تيجي ازدرم از ازديما از دعي التاو بتشوكي تاو مولي تا دكم بوفيمنو بله كاكي رشو تبحثا چالاكيان كر يعني امكارن ببيجن كونها چالاكيان كردن ازيدي لعفرين هر نمانه نكارن بچالاكيان خرابن وكو دبيجن طقوس دينيه ين اولي نكارن بيرابن بهتر كيجان گوندان يعني اف يك تينا انجامدان و تشتي كوتا بحثي كري اول و مزارن کو هاتن تکدان یعنی او چالاکی تجاری ناین لدار خستن چالاکین کردن ازیدی بابا من هاگه چالاکی ازدی کل کدر وارم دار خستن از خلاق متمه نه هاگه هیرو کچه من دستمال دانه سیره کچه من چابون لیکرن دولمه و انتبین دولمه هاگه کچه مکرن هاگه کچه من وکی وانا سرچاوه خوگرد چالاکی کدره نه اگه هیرو چالاکیش کداره بینه باوه منو باشه تکر شو بله پیام تکیش چه چالاکیش از ازدیمه بله چه چالاکی لدروی عفرینه جبو کردن ازدی تکرن کردن ازدی ین لدروی عفرینه چه چالاکیان دکن جبو کو اف کرد مافین خوا بستینن جارا کدن وگرن سر معلوم ملکن خوا او اولا خوا وکو دین خوا بسربستی برفا ببن لناو عفرینه بوفي من هو وقت نقول اجي وكي مثلا نهاب ملاتي شانقولي نويرا فقرا ووريخو اجي ترسيوي ما حتى قلنا هافود هندر عفرين دون هاف جروب ادر راتكون حاطين هندر عفرين دون هم كسر نويرا فقرا عفرين يعني ما بترقوا ازياد جي قرتن قلت اس دي قو كشتنيتا وقاتل كنيتا حلولا اسك تشوم مثلا اسك فقرا هندر عفرين يرو ايشا قيرا دي وخوش من هيرو تينا جوهي من ده هندر عفرين دو وناورن دبي خوجا فاكن نقدر ده شغلوكي مثلا شغلوكي امكن شغلوكي الاوروبا مثلا برن داكي خوب حقوق الانسان جينا داكي خوب عالمي جينا داكي خوب امريكا جينا داكي خوب اسرائيل جينا هذا خذوا الحق هنا هاجا حقك الجابو نهايه بلا بس خذوا هذا ازديما در عفرين دومونا بلا ونو ببريزن ها نوامك يعني بداري دي صار دربوسي كردستان بنا مول كردستان او ام استقبالك خوش مولا بو الشيخ مولا ميرو حالك خيرك الملتي ما يزدي كريه مولا وون ابو وساعات وون خوش كمال دي بوبي وون بله گلک سپاس رشو عفرینی چالاکوان جه عفرینیت الگلمو گلک سپاس بو بجداربون و زانیارین تا تقینک بریا ماتورکه لگوندوار سریکانی روژاوای کورسانی هاتا رودان جدرین خوجهی اشکره کرن که دو روژا سیشمه پیشتی نیورو ماتورک بومبریشکری لباجاروک تل حلف لگوندوار سریکانی تقیا لبیکو زیان جانی ورن تومار کرن جدران سربار کر که اوه دما هفتیه که شر و پفچون لوی باجاروکی دنابارا گروپین چکدار بخواده رو دادن. آلیگرین رژیم سوریه ریگری لپیشیا گرک هزین امریکی لدردورا گندوار زرگانه گرد. جدرن خوجه راگهاندن کل باجاروک زرگانه دادما که هزین امریکی گرک انجام دادن جگدارن بناوه بروانیان اجتماعی سر به رژیم سوریه و رای لپیشیا وان گرد و بکفران او ارمانج کرن. لگوری همان جدران دیار کرنه که پشتی بویاره هزین امریکی ریبنده که دناورا دورین دبن کنترل هزین روسی و رژیم سوریه ده لسر ریا دناورا زرگانه و تل تمره ده آواکر و دانی طایبت نیزی بنگاه روسی لوی دوره. روژاوای کورسان نرخ نان به نرخ گنم را بلند با و به گرانبونا نرخ نان ولاتین روژاوای کورسان تسوده جه بلندبونا نرخ گنم ورناگرن لی بله زیانه دبینن.
Rojava Kurdistanê nirxê nan bi nirxê genim re bilind dibe. Tevî bilindbûna nirxê genim ji 225 lêreyan bû 315 lêreyan. Ta ku cotkar Sûdê werbigirin, li PHD di heman demê de nirxê nanê siyahî ji 200 lêreyî kirine 375 lêre û nanê normal ji 100 lêreyî kirine 105 lêre. Bilindbûna nirxê nan piştî ku Xwedî Firnan di rojan grafa kar kirin û daxwaza wergirtina genim bi nirxê kevin ji îdara PYD kirin ta ku zererê nekin û nan bi nirxekî erzan bû welatiyan werê firotin, li PYD Xwedî Firnan li ser hesabê welatiyan û cotkaran razî dike. Her wiha wezna rebtê nan jî kêm dike û rêjeya bilindkirina nirxê genim sî li ser sedî ye, nirxê genim jî sedî pêncî bilind bûye. û bi giranbûna nirxê nan welatiyên Rojavayê Kurdistanê ti Sûdê ji bilindbûna nirxê genim wernagirin belkû zererê dikin. Têzanîn li deverên dibin kontrola rejêma Sûrî de nirxê nan giran nebûye, tevî ku nirxê genim li deverên dibin kontrola rejêmê de bûye 400 lêre û li deverên dibin kontrola PYD de 315 lêre ye, loma xelk hewil dide zeviyên xwe bigînin rejêma Sûrî. نرخ دلار امریکی له هەمبەر لێرەیە سووری دە بلندبوونێ دەیە. ئێرۆ لە ڕۆژەڤای کوردستان 1 دلار ئەمریکی لە هەمبەر لێرەیە سووری بە 1900 لێرەی هاتە فروتن و بە 1885 لێرەیان هاتە کڕین. ئەف ژمارەیە کو ئێرۆ دلار ئەمریکی لە هەمبەر لێرەیە سووری تومار کردیە، پشتی وێ چەندێ تێک و ئەڤە ببوو دەمەکە بوهایە دلار بە 1700 لێرەی سووری ڕاوستیا بوو. تێ پێشبینیکردن کو بوهایە دلار 2000 لێرەیان سووری دەرباز بکە. لی گودوار دیرکی روژاوای کورسان پشتی ریگریه لی دوریه روسی لشکری جالی ولاتیان و دوریه روسی و گریای قامشلو. جدن خوجه دانزانین که دو سشمه دوریه روسی کش 12 زیر پوش و علاوه لشکری سربار دو بلافران پک دهات برمانجا آوکنا بارگاه که لشکری جه قامشلو برای خودان گنده کاسانه لی باکور گندوار دیرکا روژاوای کورسانه. لگور همان جدران خلک دوره ریگری لهمان دوریه کر و نهشتن درباسی دوره ببن و نچار کرن که جاره کدن وگرنه باجاره قامشلو. بله تماشاوان جان آجی از بر خوب بدم باجار دیرکل جمع نوچگاهان ما احمد صوفی دم باش. احمد روز بروز پیشاتین بیژن دورین امریکی و روسی ریگری له هفدو دکرن یعنی بریا چند روزانجی ما بحثا في مجاری کربو نخاسم کو آواکرنا بنگاه کلشکری لگندوار دیرکه اگر پیشاتین داویل جمع تهبن زانیارین بهتر تو بدیما باشه. بله باش وقت چون وقتن دورین روسی پیچه امریکی به داگرا او لفاتنا کو پار دنابرا روسیا و ترکا ده هر وها روس امریکا و ترکا ده دیسا بوی و او خالن لفاتنه کو دنابرا وادا و دانینا خالن چافدیری جسره کانی حتی باجار عندي وری وقت تزانین کو دوی لفاتنا روسی ترکی ده دوزده خالن چافدیری جسره کانی دست بید که تاب که گوند عندي وري دانين ده بما بس ده چولو هاتنا با دورية روسية هر وها ريگرتنا دورية امريكي براستي يعني برساتو بهتر تسر زمان اب يعني تشيروكا ريگرتنا دورية امريكي جي دورية روسية رو اب تشيروكا كل تاخا كردي وساطي قوتن وتبيكو يعني هر هست هيا كلانه كل هاتن جيتنا برا امريكا وروسيا ده هيا شنو هاته هذا امكان بيجن اب دروجه او دوريا روسي شنو هاته الدبره ديرك دوربري ديرك دو عين ما تبيد روجه ده اب دوريا هن اللي كنت بانا قصرتو باكور كنت بانا قصرتو كيلومتر كيلوير بوخچکی اوجی دبگره جمالا رشکورا اوجی مالباتا کی خلکی بنده
كنت عم بازوق يعني كنت عم بازوق بقوة إيران كسيدة تنكا لا بخشي هذه جنان وكسيت واركار كين هروها مجانا كمريش كاجي الور هذا الدوري هذه مزيدة ترجي بيس بنج زريبوش وهروها طنبلن لشكري بيك دهات هروها الأزمان تبع على فرن هليكوبتر دوريا في دوريا هنا ذكر كان بيجن في دمي دوري لجندي بانا قسمي شو باكر جندي بانا قسمي كيلومتر كي يعني هن جندي هروها جندي دروبري شون برسين كرين كون شد كل بعض او اواجي يعني برسبا هناك جوا كو عمل بندا هبال لنا دوري جوار شو دوري نهار كنت قصر ديبيا كنت قصر ديبيجي او باش باكور ديركي نيزيكي امكارن بيجن 8 كيلومتر احمد كنت قصر ديبيا روسيا داس بقى فكرنا بنقاع خوكريه بلي از كنت قصر ديبي دبستانا كنت قصر ديبي نيزيكي بين صد مترا دوري جندب عالية باشور ده يعني جنوبي كنت قصرديبي بين صد مترا مدرسة قصرديبي الورا هروها بار كونك بهدارية كونك وقعاء كونجي هولك منظرة يعني بهدارية كنت يا جخرة شكرا أو جيد كيلكا دبستاني ده كيلكا مدرسة ده لوير هردو جهان هاش خورا بكارتينين وكو نابندكي تقدروا نشنا يعني دوي كوني عسى ده هر وقت دبستاني ده جي وكو نظانين بري نسيكي 12 وجدي ساعات دوي كوني ده وهر وها دبستاني ده شب وروجة كيمان وبشرة بقران نها حتى وكو نها او سهزري بوش يعني طبيل الاشكالية هر وها او بالا دب على فرن هليكوبتر ساعات 12 نيرو اسكار بري تعاتك يجي لاطفال وهذا بعد قصر لقد اردبي او هليكوبتر دبريتان يعني تشرياوي الاشكال روتين ساعات 12 نيرو الجندي وانك الجندي خانه سريع او بالبونه رياضه يعني وقع يجي طلع امريكا امريكي ساعه 12 حتى بري نيف ساعه الدوري الوري مابو وراسي يعني كنت ولا تجي زحمتك يعني قبيل البيحة الرابصان نكارين درباز اوجي قانين ما بس تاكو قد كنا روسيا هند بيجن يعني اذا كثير روسيا قام شلو عقبها هند بيجي جبال عف اذا كنها اللي قلت لك سردي بي بقر كهري رميلان كهري قام شلو جبال وين ما بس او دوري امريكي لوين ليه او دوري امريكي جي بري نفس حتى برو باجارو كرميلان بله احمد بهزبونا لفو تفقرا هذا روسي الهرمي او نا راح شكرنا كجبو فقرا رجيم يعني خلق جويه كناطر سنكو جارا كدن رجيم فقرا راستا اب يعني قد خا كردي ده الباجار ديرك دبي يعني دماكو لشكرين روسي دبينن هروها زريبوش وشونو هاتنا لشكرين روسي لدبرا ديرك دبينن قالك جوا يعني ايروج مبخرة چندا قد قو اف تسبيكا بقرا رجيما سوريا يعني اتسكارن بيجم اف شونو هاتنا روسيا یک والب هاتنين كنا برا اما روس و تركا دبوي او 12 خالين چافدريه كوي ورن آباكرن يعني هند بيجن دماكو برين حال قصردي بيجي او راوستاين قوتنا امي مينن پشتي كو المتا موسم خلاص بي يعني موسم دبري خلاص بي امي با خالي خوا آبا بكن اف خالين چافدريه سينور کو 5 کیلومتر سینور ورده افخاله هنه وارن دانینه گلک سپاس احمد صوفی نو چگهانه ماج دیرکی گلک سپاس بو زانیاری انت لگوری خشته ایرو چهارشنبه یا چاودیری کرنا ویروس کرونا لجهان
ژمارە توشبووان بە ڤایرۆسا کۆرۆنایە گەیشتیە 6 ملیۆن و 452,309 کەس کۆ بە ڤایرۆسا کۆرۆنایە کەتنە. ژمارەیە توشبوونا bi vîrusa korona li cîhanê gihîştiye ژمارەke metirsidar û 6 milyon kes derbas kir. Li gorî xeşteya îro çarşemê ya çavdîrîkirina vîrusa korona li cîhanê, ew welatên ku ژمارەyê tuşbûnên vîrusa korona û ژمارەyê kesên ku bi sedema korona canê xwe ji dest dane lê hene ev in: Amerîka, Brazîl, Rûsya, Aspanya, Brîtanya, İtalya, Hindistan, Almanya, Bêro, Tirkiye, İran, Fransa, Çîlî, Meksîk, Kanada, Suudiye û Çîn. Weke di xişteyê çavdêrîkirina vîrusa ragihandiye ku li tevayê cîhanê 2 milyon û 930,605 kes ji vîrusa korona baş bûne. Her li gorî xişteyê heta weke îro 382,479 kes li tevayê cîhanê bi sedema korona canê xwe ji dest dane. Ku behterê wan li welatê Amerîka, Brîtanya, İtalya, Fransa, Brazîl û Aspanya ne. Di dawiya xişteyê de hatiye ku heta weke niha li tevayê cîhanê 6 milyon û 452,309 kes bi vîrusa korona ketine. Ji destpêka sala 2020 ve vîrusa korona ji bajarê Wuhan yê Sînê derket û li tevayê cîhanê belav bûye. Ku bajarê Wuhan yê Sînê navenda teqîgehên testên derman û vîrusan e. û ji dema ku vîrus li cîhanê belav bûye û heta weke îro tevaya welatên cîhanê hewla rûbirûbûna vîrus û dîtina çareseriyekê didin. Lê heta weke niha tu derman nehatiye dîtin. Herêma Kurdistanê jî di van her sê rojên bihûrî de bêhtir ji 300 rewşên pêketiyên koronayê hatine destnîşankirin. Her wiha neh rewşên mirinê jî hatine tomarkirin. Qedexeya çûn û hatinê jî îro piştî demejmêr 6 niha yanî destpêkiriye tê rakirin lê bi mercên ku ji aliyê tendurustiya Kurdistanê ve hatine danîn. Li Sûriyê û li deverên jêr kontrola rejima Sûriyê jî rewşeke mirinê bi koronayê hate tomarkirin. Wezareta Tenduristiyê ya rejima Sûriyê roja sêşemê jiyan ji destana kesekî din bi vîrusa korona li deverên jêr kontrola xwe de ragihand. Li gor Tendurustiya rejima Sûriyê hejmara giştî ya pêketiyên koronayê heta niha gihîştiye 123 kesan û ji wan pêketiyan di demên borî de 5 kes çêbûne û baş bûne. Tevî vê rewşê jî 6 kesan jî jiyana xwe ji dest dane. Dibe navnîşana xweparastin ji vîrusa koronayê semînarek li kampa Berdereşê ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê ya bi ser parêzgeha Duhokê ve hate darxistin. Îro çarşemê û bi amedebûna hejmarek çalakvanên sivî li navenda Swêdo li kampa Berdereşê ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê reveberiya tenduristiya kampê semînarek Tenduristiya Duhokê semînarek derbarê xweparastin ji belavbûna vîrusa koronayê li darxist. Piştî bi dawîhatina semînarê reveberiya tenduristî belavûkên xweparastinê ji vîrusa koronayê li ser amedebûyan belav kir. Semînar bi serpirêştiya dezgeha xêrxwaziya Barzanî û bi hamahengî li gel encûmena kampa Berdereşê bi rêve çû. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خوب بدم میوان خواهد دکتر احمد ملک پسپور نخوشیین زاروکان هروها اندام کمیته ناوندی یا پارتی دموکرات کردستان سوریه تباش دکتر احمد یعنی هجمار پیکتین کرونا له هرما کردستان بتایبت زیاده بونه صدم چنه کو اف هجمار دوان چند روزن بوری ده زیاده بون راستی بعد روزه بوری ده باش زیاده بینه سبب صدمه ويجي قلقن يعني بس صدمه فركاك او التزام براتب او اجراءات وتعليمات صحيه تندرستين نبي يعني هويدا
كردستان هرما كردستان ده يعني او اجراءات بيشي كوهاتين ستاندن راسي اجراءات قالكي باش بين يعني كيم حكومات الدولة جهانك او اجراءات بلز وبرنجكي خرطاهي او كرن او فيروس تقريبا هاتا حصران او بلابينا زيادة شي نبي يعني دولة كل جهانك قالكي وكردستان كرين امجن كوريا الجنوبي بي تايوان بي سنغافورة بي يابان بي و دولت دا و هرما كردستاني بلز زو دست بكرن و اجراءاتي قلقي خورد لمشكلة قلق تشتيدي هنا تيدا وك مثلا كارا إيشي خلقيا او فتراتي دريجيك او اجراءاتي خورتاهي وحظر تشيبي براستي زحمتي هذه فطبعا حكومات جي دائما تشتي اريني ونريني كانت ميزاني دا تشتا باش كاتشيوي تاتيوي وتدكن فالفيدر كهنكي اجراءات ساكن عندن او حظر ساكن عندن وخلقي جي راسي التزامات اجراءات نكر وك حتى وزارة تندرستي الهرم جيكوت او التزام واجراءات انها تكرنش بروري جار دي فيروس طبعا من قابل فيلا دويا يا فيروس كورونا لي فيلا يكيا لي برنجا كي دي فقرا وحتى برنجا كي نوع فيروس كي بشكي هاتيا غورتنج يعني بخرطاهي في جارب بي وحالاتك وجهان نخشخانه واي سي يو يعني عنايه دي مسبوانا هنكي في التربيه. بله دكتور بحثا ورزي هاوینی دهاتا کرن خلق بهیوی بون کو تهاوینی ده اف فيروس نمینه سدم چیه کو هین زیده بونه خودی دراسه مشكله فيروس نويا وخوا جهورت يعني او خوا فيروس نكون يكبنا بس هاتيا جهورتن اف جهورتنات فيروسي ده تشبي راستي دراسات سرهن كيمن يعني او توقعات هبين كود جرمية ده تهاويني ده بلابينا فيروسي كيم ببي فيروسي بميني ناتشي بس وي بلابينا رهن كي على اساس كيم ببي لقورت اشتهات خياكرن الهريمي بتري دولة جهاني حتى الخليج حرارات مثلا سر نزيكي تشلو بينج بينجية وادركاجي دي سانه فيروس بلابيناوي كيم نبي وما بردوامو بلاد بيا بشرنجة كي باشو زيادة يعني فأو دراساتك وبري توقعاتي هاين براستي او ند في فيروسي ده بيك نهات دكتور شما حطنا هاد درمانك جيرا نهات يديتن يعني برس او اف فيروس ده چه قناغي ده دجينها وكما قلت فيروس نها او دمين هات تيدا تقريبا زيدي ده جهورتنات فيروسي ده تشيبيا يعني او فيروسا انها مثلا نيا وقتا بري 6 مانگايا بري 4 مانگايا هر فترتي فيروس خود جهوري القلب دفرين جهاني دنياي فجبر وليجي او علاجك يكمينش فيروس رلتبي دفرانين يعني دفر ناجينها علاج تكرن اما بيجن الامريكا الدولتين اوروبينا الصيني الدولتين اسيوي دبين بس او علاج الحميد دفران نيك علاج كو فيروس خود جهوري الهر دفركي برنجكي تايبتا علاج هي انها علاج تكرن بس او علاجك فطبيعي علاجك نوعيه او علاج الدرمانك بري فيروسات برينها او درمان دانوا وك سارس وك اتش اي في وك ايبولا نفس وا درمان دنيدو هنا كي باش بيني ها دفرنا ودفرنا جي باش بيني زيدنينا تكو فيروس خود غوري دي غورتن برنجكي بردوام بس علاج ويا يكمين ويا فطفتي او فاكسينا لقاح حتى لقاح پیدا نبي وعلاج يعني سكناندنا فيروسي بزحمت دراسي باشه چه جوالاتیان تخواستن دوی چاوا ام خواب پاريزن نخواستم کو د ورزه هاوینه ده پلیا گرمه زیده بونه يعني ريكارن خو پاراستن ين تايبت به ورزه هاوینه چنه باسي او يعني اجراءات پاراستنه طبعا در این هاجی گل کی هاتي گوتن و هاتي نات کرن لي آن هات دي دمه نه داش بوچ کو ترسكي مظن هياش غير آنها ممكن الفيروس وكو بيلن ابيلا هين بيشيه بيلا يتمينا ممكن طيزي ده بيلا دويجي تشيبي فجبونا او بيلين نو تشينابن وقالك بلا نبي تخواستنش ولاتياش حمي كسا هن اجراءات هن بزي التزام بيبن جبونا فيروس وري حاطرادن بلا نبي قالكي طبعا هذه هنك شو اجراءاتها بيجن مثلا يك بمينن دفكس بمينن مادة قدر الامكانية حتى دكارن بمينن مادة خاصة يه كسيك وعمري وزيديش صالابي وزاروكي عمري وكيمي ده صالابي ابنها المفروض ان اشتكى قالكي ضروري بنذر كفن بمينن مالي خدايك اد دوي في حال يك دركت ومضطر بدركه شهر كاري خد شهر بازاركي مولكي دوي در كده جيت هناك تشتن هنا تيك بيني يعني هاجي هبل وخو بفارز بين خوشيه وخلقوا اهلي خو يتفي دورا خوشي بفارزي
فدوی محافظات بکی سر او وکم دبیجن دوربینا جواکی يعني دوی مسافت نقباوی و کتن دیده على الاقل مترك حتى 2 متر هذه بله وقتی چو بازار یان جه شغل بیان مولا بی خاصة او کسی کو سر و خویا بین هنک نشانه نخوشی یا سه دوی دستی خوش وشتنا دستاب آب و صابین یان مطهره کی باشه بی در دوام بشي خاصة وقتی هر دبرناك و جدار و مالی در کت مفروض بشکل کی مستمر دستی خوشی بشي یا چاری وقتی مضطر به در کبیت دبری خاصة بشكل هنکی تدا قربالغ هذه دوی کمامات دینن کمامات گل ضرورينا وحتى لبقا جي كنت دستی خدا باشتره وقال لك مهمه جي كو دستی خد جدار و مالی دستی خداتن كبير خوا ودفع خوا وشعبي خوا تشكو ظاهر سريع عادة فيروس دكهية كي يسبي دكهي. دكتور تشتن طيبات جبو زاروكان اگر تشتن طيبات جبو زاروكان تجمع بيجي شيرات طيبات جبو خو باراستنه جه فيروس كورونا جه طيبات بزاروكان اگر تشتن طيبات هبه. بو زاروكا اوجي وكي مضنا طبعا تشتك ديجي ابجي نويا مثلا جلو برك يعني وقت يك دشي تكليه كاس نديرت كتشل مولابه تشد ايشو شغل وكار بي ممكن فيروس كذا سرجله وسرجلك عادة سيشار وجاد مينه ساغ يعني فجبر ويليجي اب مثلا شوشتنا جلاجي بشكل برنجكي بردوام دلكي ضروريه بالنسبه زاروك اوجي اجراءات حمل سر وطبقا وقويه مظنه لبتري زاروكا مثلا تكون نقلكي ضروريه ومدرسه مثلا حميد تسكنينا يعني راوستان بينا فجبروا دركتنا واش دربا سي قال لك كاين بي يعني زوجيه اهلي ودي وبابا انا در خنج دربا شوشتنا دست قال لك هما درست وانا ابو صابين استخو ذو بعالمين استخو ندن ريخو يعني ندل كبيخو دبيخو وتابيخو وتشتكي ديجي مهما زان خوارنا زارو كذي تي باب قهداني بدن خوارني وانا خوارنا كوايا صحيبي باش بي يعني بهتر فيكي وخضره او تيدهذن وخوارنا وانا برنجكي متوازن بيش بو منعتا واجي باش ببي في حال بيجي كتنت خطورات سروانات چنكيه. گلک سپاس دکتر احمد ملک پسپور نخوشی انزاروکان هر وها اندام کمیته ناوندی یا پارتی دموکرات کردستان سوریه پدکسه گلک سپاس بو بجدار بوناته تقیله که باجاره جرابلوسه یدبن کنترل گروپین چکدار ده هجاند قلینه یک غازه لباجاره جرابلوسه تقیه ده انجام ده زاروکه کی جیان خواه جدستا و زاروکه گدن جی بریندار کد و یک سر هر دو جبو نخوشخانه جرابلوسه هاتن و گوستن ده یکی ماه بوری ده دو کسان جی جیان خواه جدستا بون و سه کس جی بریندار بون او جی بسدما تقینا قلینه که غازه ده داخلانیه که ده وزارت دروی روسی اشکره کرد که سرگی لاوروف وزیر دروی روسی و آنتونیو گوترس امیندار گشتی نتوانیا گرتی ده ریا پیوندیه که تلفنی ده روشا سوریه بگشتی و مترسیا زیدابونا چالاکین گروپین تروریست لسوریه گوتو بیش کرن. وزیر دروی روسیا و امیندار گشتی نتوانیا گرتی ده ریا پیوندیه که تلفنی ده روشا سوریه و زیدابونا چالاکین گروپین تروریست لسوریه گوتو بیش کرن. وزارت دروی روسیا ده داخویانیه که دارا گهانده که درباری روشا سوریه بگشتی سرگی لاوروف وزیر دروی روسیا و آنتونیو گوترز امیندار گشتی نتوانیا گرتی پیوندیه که تلفنی انجام دان. دو پیوندیه تلفنی ده هر دو آلیان به هرگلی بحثا داوین پیشاتین روشا سوریه بگشتی و دیتنا چاره سریه که روشا سوریه را جبا بداوی آنینا کریزت زودترین دم دکرن. همان وزارت داخویا کرن. لاوروف و گوترز تکس کرنه که شونگری چاره سریه سیاسی لسوریه تونه و پیوسته او پروسه سیاسی به سرکردایتی که سوری بری و بچه و لگوری بریارا انجمن اولهی آناف دولتی 2254. لگوری داخویانی وزارت دروی روسیه دای خویا کرن که هر دو آلیان دوی پیوندی خود بحثا هماهنگی نابرا روسیه و ترکیه ده درباری روشا ادلبی و پیدا کرنا اولهی و آرامیه لدبری کرنه اروها لسر چاوانی و زیده کرنا گهاندن آلیکارین مرووی بو توایا سوریان به جداهی را وستیان. هروها دوی داخویانی دهاتی جی که لاوروف و گوترز تکس کرنه که بسدما بلابونا ویروسا کورونای مترسیا زیده بونا چالاکین گروپین تروریست لسوریه هیو بگرنگ دانازانین که دوی کار لسر وگر آرامی و اولهیه و پراسنا یک پرچه خاک سوریه ورکرن. بله تماشاوان هجا به وی آوایم گشتن داویا بولتن خواه هر شاد و بختور بن.